kuruko mukahumuro okiriyo nebo binjino bulisa program nana kugambire ngo mucweka cya kashatu nituyijana no mwami Innocent ali nitwe kasisi plant doctor wa Western Region oguno muhango omubihingwa naza kuba natushobora abibuze mbe muburize obumwe ebiri technical already namutungire aha Innocent ogunabuza ngo ninyenda ngo mukugu owo kushobora akuna kubasa kolesa omubazi ogwo kwita omwata nka weed master nyineho okwetombita ngo emibazeji neita itaka nambwenu twantwenda otushobore nabagikoleso mbihingwa byabo konka bahendera itaka lyabo obumwe naryo rigendine tikumanya plant doctor no kigamba hoki ati nyowe ahakiryecho no mwirwara tukora amarwaro gita tuyine hato mwihanga nutushanga kwetomwita kw'abantu konka ejo nenteka y'abahingi eyibine omweta shikire ati aho kugira ngo tuyine bakozi bakumara tutekwa tuwena twikirize kutanka koso mwe na nembazi hati omubazi nka weed master nka weed up nka weedor nka weno embazi yona ni minje ryo mukatale konka eriyo ermu hombazi itukumanya ne agrophosphate niyo erkwita omwata ogwo mbazi nigwita omwata kwihaho obwiro bwine nugubasa kwitaho buce ahabukoko buri yo mwitaka na munonga wo kozise kubi konka abahingi bitu ntubagambira ngo baza koso mbazo bakose dozi yenyini bayebuze ahabahingisa abakuba bine kandi bagarike bibabuzeho na naba bakuguze mbazi ogunabuza ngukonka shika nimpurangu ebihingwa ebya genetically modified nibirwaza ekokoro omubantu mbweniwe nka plant doctor ninga shomuhango no kigamba hoki kandi kuchondoza abo nibahabura hwenki ahingambira GMOs ziriho konka ahingambira ngo itwe omu Uganda hariho iteka erya rabiremu noburabe parliament kararabyamo noburabe rutakatandikire gukora abo kugira ngo cabinet yasigarize konka ba civil society na as stakeholders nkabahinje n'abaci bariyo mbagezeho kureba kangu bashobora GMOs kuzukora namazima GMOs tunungi ahamwe konka ekitukugeza no kugira ngo ebintu byone birabe bikozirwa mu GMOs at least bigume bere board ushange zazirye nsigo bateho ngutizi umuntu abe najimanya at least John Police itwenda ngo ebeho kandi kindi ntwenda kugira ngo GMOs zine zimwe no kugira ngo wabyare nsigo nyensi yana wanoji wajibyara tukwijagaraka kwiha wensigo ndije kugira ta kubyara uzagumana zo maduka kugura yensi kugura yensi konka ekirungi omukatare tuzakagiraho in fact twine ziryo mu research aba research nabo twakitse kutanka kuziguza kuzigaba kutambura aho kugira ngo twakagizire iteka rye nyini eri kutereza konka government nayo nekirwane ekino mu ntebe kanasa kugira ngo turiho tukora bariyo bakora amateka no haza bakorana policies zindi abako waza kureba nkaba aba civil society bariyo bagezaho kureba ngo bazo mu bantu bihamwe ibitekateko byabo baboreka ebizubizine nebirungi bizine de nabantu babona kutebekanisa bire nungi yakubasa kwija kutereza eje yarabiremu twinehe kibuzo ku rugo wa Golet M owarwarire we nabuza yaba government yakubasa kutekaho mutindo gwo kurebeka ngo bagaruza abantu omukushomesa abahingi omubyaro ngo kucyabire kiri kubihireho abahingisa abanadizi hati bagarikire babagaruza namwe waza kureba district zone ziturabire mu kito abambarambura mu district zone waza kushanga bushenyi yabagarizeho ibande bagarizeho mbara batandikiro mu December aba isingiro bagarikireho so hati kireho government nezagaraza habahingisa banyu ahamagombora na nabashaha aba government no baragireho abanadizi kibekireho kugira ngo abanadizi bakashanga abahingisa baba bingi kandi umwe batakwasa kwereza cyenyine konka mutakatina abasirikare abari mu tubakuza kubamba abashomesa boce abo no kwija kuhereza no kuhereza ibintu kandi abahingisa abashomera babitendekirwe bakakora umurimo gwabo hingambira districts zimwe zitakabakozere zitakabarukurutingire utakatini warwariro kubuze cyo konka hariho entebekanisa eyo kugarzaho abahingisa ahamagombora ogunabuza ngo twine ndwara eri kututeganisa bukanga eri kwetwa eri kwata ebihimbana nebinyobwa bikabura ekabibabura bikiri bito omusiri mbwenu nkore ki endwara ne kwata ebihimbana nebinyobwa bitaka kuzire ebibabura iwe no bahaburenki
Ecyo cyakugamba egendwara na hitukora clinics nanguna n'abahinzi bitu abakora plant clinics ndashamarwa bw'ebihingwa mu Uganda yo na so fight watambwire egendwara bageta n'endwara ibiri umwe no bubonero kushana bageta bin root rot abukuba baza kushanga no shanga ebihimba byajunda hansi bikeza kujunda hansi amapapaga kubanza abiri gabayero haza egendwara ne basa kukora totoroso shange ngo tuwasharura so ecyo ntubantu tugira ngo utebekana sembo bonungi cyabasika gure mbonungi narshiwe waba uhingire ebihimba byawe ukareba ngo byayera kurungi bantu byo wacuzinga nasho bantu byo watorana na munongo ito tugira ngo embubosheme kwa no girondera omusiri warebe byameraje warebe byayeraje warebe byagira enjuma nyingi na shipods nyingi nashi ebikiga bingi bantu byo wakuramo kagendo ukareservinga nasho kabiko wawe kwije kuyamwembo konka abingi embobo niyo kuchira kutambuzwa nikira kutambura umuntu niyo kutambuza endwarejo tuyine kibuzo kurgo wa Abraham Kamparo 3B kurgo muri Intare School njyana umwana wishomero ari mu kibina cya kashatu nayenda omuhabure okuyakubasa kurwana sendwara ezuruku nsi nizimusisira ebihaja ebyozi okurga aharukubyara paka eryozi ahurukura tingumanya ndwarezo nozhabura hwencinka plant doctor iyo bari munonga umwana w'ishomero ebyozi nyenda kugambira ecyozi ne baceta anofani crop narshi ne kihingwa ecyo kifuzi akuko cyo kigira nakigambira kigira naki ecyozi nacyo no mu bihingwa bitweta biri ofani haza ecyozi cyo kureba kirimo bwiga bw'amani umuhingi umwami fama hakuba nyenda kugambira ngo ecyozi kimwe nikibasa kurgaho ebyozi bikurenganshanju na bitanu twashangira ngo ecyozi kimwe ebyozi niwasa kubihingo shange watunga miliyoni zikurenga ari 14 ekemwe kona so kitwenda koreka aha byozi ecyo kubanza nicyenda wano byare byozi ubugenderere kirungi wabyare byozi obspacingire ebyozi nabyo nikirungi wabyara byonka utabyire mu rutocho utabyire mu bicoro utabyire nka usheme kwano byare byozi omurto omwanya gonka itweta pure stand waheza kubyare byozi nitubantu wenda bitaguze bikora umusharaba ecyoze ekitage kimwe kireboku ekimwe kireboku ekimwe kireboku kindi kireboku haza ecyozi cyo nkibantu masango ahikuteka ipapa nikiteka hona necyozi haza ntubantu kandi ahikuteka ipapa nikiteka nkishohoza hone mizebiri ekwato muita ecyozi nacyo waza kukibyara nkirungi wakiteraho kirisa so ntwenda koreka ngo ecyozi kine ekirisa kingi tikikucyara kurumbiswa endwara abukuba nikiba kine abasirikare bingi abakubasa kurwana sendwara kuko hariho endwara ezikucyara kutahirira ecyozi nanyanda kugambira ngo ecyozi wara cyatambura akwe cyozi ntikira kugira ngo tukibyarire hari mita 3 ahari 3 ubwo nibwo kikubasa kukoraje kuko kandi ngo ecyozi cyatambura wareba cyaza umufuti 10 nikirungi ecyo cyo mutwe wareba ngo wenda cyasiya mkono mushanje ntwenda ngo ecyo cyo mutwe kandi umutwe ukora gucyo ntwenda ngo utimbita kahazo ogwinuko muitaka kugira ngo utakagira utakayongerayo wabale munonga omulebe wa TV West kandi gatekengwa abantu abo osemeye kuba wabegaho real abo kuba twareba kano dik bugingo nagaruka mebuzo byanyu ebimwaburize kandi twarebana no mwami Innocent ali nitwe kasisa ari kugaruka mebuzo ebiri technical ebimwabase kubuza omumwekambi forum abo kuba bikaba biri bingi omwe tukatakabasa kubigarikira mu hariya esabite eri kwijanja kuba ningaruka na no mwami Bruce ebenywanira ku rugisingiro nawe mukamubuze buzo nyamwingi na munonga kwingo rutoke naje kuba nabigarukamo hamwe na no mucyara Miriam kushaba rubihayo ari kubagaruka mahabe buzo byanyu ebikwatinira no kola valley addition abari kwenda kora wine ebuzo byanye mwaburize omucyaro gwe niza kuba ni mureta program ikuza kuba ne kurataho kamba sime munonga abukushanga ngo mwako guhwire mubase kureba TV West twaguhezaje twataho mwako musya kandi tubashaba kugumiza mu mureba TV West kusya omwako aho turaguhendere ntuza kuba ntulebana urwa kabiro rukwija ndi Edmond principal farmer abwa program yanyu obuhinji no bulisa mukama bandindire bye bye.